I welcome each and every one of you to this event. Please be there. All of you, both print and electronic media, to please come forward and cover this. Nakalian to Association of India, kila I even Lashan even prolong ya kenika NTPC kira dia North East Zone Open Archery Tournament arjara pun Rio. Kalau lawan hantai pasai STC Shillong buat setting track haka aku Rio atau aku Newtrik untuk mana ki mengilatkan ki North Eastern States kemudian ki state totally bukan tu ya ke Meghalaya, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Nagaland, Sikkim, haka Shispa, Arho, Rio ki mengilatkan ki totally state ini siapa ki asli. Kemudian ke Reserve Division, pada Compound Division, mereka Indian Round kemudian apa ni ke competition, mereka malah petang ni apa ke Paring dulu, mereka Indian Round dulu kemudian ke Lompat juga National Games Sukuju. Di Nagaland juga session di kuapan pilihan soha ya parkot ki well wishes jong archery ki kime ki kepa ki kena ki kilo ki bawa apa ni ship mentah mo lesi Indonesia kemat akan ke support. Bakin wan cermat, wan PK, wan ai ke kerja yaki kena juni, kena kenteh, kena senang juni, bakin nak melih kampa, bat kuat ban kerpa tu EP kum nak yang kebres, semua hal yang wan kena ban cover yang ini kan, kalau kejap na morokian disebut. So ni dalam lagi jelas. Ki berwan ke bakal topik Meghalaya, Meghalaya ni dan lain pun ki kena kan, ki ban di Shimata ni dan kumau ni dan Archery Division, hawa ni dan South Category, mod contation, Meghalaya ni lain pun ki kena, kalau armut untuk government, sama untuk government, kalau armut untuk government, bantu untuk government di Lalu begini kita lagi wake state Arunachal Pradesh dan Samut ki kena ilakan, na Assam dan lain pun na po Manipur aku Pramut, na Nagaland Kaping dan na po Sikkim Shpomut. Kemudian ke Barokat Kindan Shispa pun ki kena ilakan. Kalau ada kalian untuk kiri dia NTPC kila penpana ya ki balok menikong hai porok lapor sampai ki kategori. Belum meningkong kini arpo aja, belum bahar kini asam aja, belum balai kini cipu aja, lagi belum besar kini asam aja. Dari awal ke diru dengan session kalau berkreat lagi medals bagi medals